Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Milli telekanalında haberler vaqti. Studiyada men Muhammed Zikriyev çalışam. Facialı reys Aeroflot şirketinin pasajir uçağı Шереметьево limanında hazayı oturuş yapkan vakitte yanmağa başladı. Uçak Moskvadan Murmansk şehrine uçaydı. Anda 78 insan var idi. Onlardan 41'i elak oldu. Rusya Federasyasının Sağlık Saqlab Vizirliginin malumatlarına göre 6 insan hastahanede buluna. Uçak kazası sebebinde Kırım Cumhuriyeti'nin yol başçısı Sergey Aksyonov öz taziyasını bildirdi. С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли и пострадали люди. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Yeşildağ kasabasının sakinleri 25 yıldan ziyade suvsuz yaşaylar. Bu yer Ahmezcit'ten tek 2 kilometrden uzaklıkta yerleşe. Bundan da gayrı mında ne gaz ne yollar var. Sakinler içtimai mühim obyektlerini kurtarmağa rica ettiler. Bir hafta evvelisi Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve Devlet Milletleri Komitetinin reisi Lenur Abduramanov sakinlerinin görüşken ediler. O vakit olar hepsi organlarının beraberlikte görüşüvni teşkil etmege söz bergen ediler. Görüşüv oldu. Нур Азизович, как руководитель Госкомнадзора, провел 30-го, как мы и обещали, совещание со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня мы приехали к людям и доложили вот те пути решения, которые видим. Договорились, что до 15-го будет уже по каждому вопросу готовы дорожные карты с ответственными. То есть то, что касается вот тех проблем, с которыми люди сталкиваются, будем подводить итоги и, конечно же, посмотрим, как это будет работать. Естественно, самая главная проблема – это проблема водоснабжения этого села. Ну вот, спасибо Руслану Исмаиловичу, спасибо нашим районным властям, что не остаются безразличными к этой проблеме и уже наметили пути ее решения. Endi ayının 27'sinde Devlet Milletleri Komitetinin rehberleri, yerli hakimiyet Ahmezcit rayonun memuriyetlerinin temsilcileri ve hasabalarının iş grupası Milletleri Komitetinin meydanlığında bu problemalarını tizmek için görüşüvler geçirecekler. Большое спасибо, что они вот приехали к нам, ну опять как бы, да, ответственно относятся. Люди надеются очень, что будут изменения, тем более вот приехали представители власти. Muqaddes Ramazan ayı geldi. Müslümanlar için bu ay Allah Teala'nın rizasını kazanmak için ciddi bir sınav sayıla. Oraza bir ay devamında edecek, gün devamında insanlar aş ve suvdan yaramay alışıklarında vazgeçmeye gerekler. Ramazan ayında orazanın tutulması İslam dinimizin 5 şartlarından 3.'sidir. Orazanı tek hastalarga, yolcu ve ağır ayaklı kadınlarga tutmağa mümkün. Bu sene Oraza bayramı iyunun 4'üne gele. Rusya'nın Gençler Şurası yanına nesilini en belli temsilcilerine birleştirildi. Devlet Dumasının Millet İşleri Komiteti yanında Rusya halklarının Gençler Şurası çalışı başladı. Böylece Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek tarafında tesviri etilgen idi. Böylece gençler arasında en parlak ve akıllı ballarını tapıp onların inkişafına yardım etmekten ibaret olacak. Şuraga kirmek için ilan etilgen konkurs devletinin en bir regionlarımızda seslendirdi. Bir ay içinde şurada iştirak etmek için 500'den ziyade ariza kabul etildi. Devletimizin en emniyetli bayramı yakınlaşa. Bizler Ulu Galibe bayramının arifesinde kahramanlarımızdan hatırlayımız. Enver Abdulaziz belli uçucu kahraman Ahmetxan Sultan hakkında tarif etti. Kırım Tatarı Ahmetxan Sultan Sovetler Birliği'nin 2 defa kahramanı Arbe uçucu. Onun ömründe 603 cenkaver uçuş ve 49 tane urulgan uçak olgan. Achtung, Achtung, Schwarzteufel. Ahmetxan Sultan 1920 oktyabr 20'sinde Alupka şehrinde doğdu. O Kaçan'ın Harbiy aviatsiya mektebini bitirdi. После того, как он год проучился в Качинской школе военных летчиков, его направляют в 122-й истребительный полк. После того, как его
расформировали, его направляют 4-й истребительный авиационный истребительный полк «Асов». И в этом полку в 1941 году он и встречает первый день войны в небе Молдавии. 22 июнь күні учуcu birinci emirini ала, Alman Ramen ordusu Sovet sanırını bozıp keçi. Қырық екінші сенінің барында Аметхан Ярославль шеріні қорчалай. Көкте en yaxşı Alman учучысы, ama Совет учучысына қаршы о тұрып оламады. На высоте 7300 метров его перехватывает, уже переучившись на английский Hurricane 111. И с первого захода выводит из строя стрелково-пушечное вооружение. Қырым шайыны таранға кетті, сол қанатынан душманын учағыны түшірі. Он быстро принимал решение на завязку боя, на атаку. У него любимая была команда «Аллюра, 3 креста, за мной!» И вся эта группа, которую он командовал, по его команде вступала в бой, значит, атаковала самолеты врага. Это, я еще раз говорю, был. Это человек воздушный лев. 42 сененің көзінде Сталинград ұрышында іштірак еті. 9-й авиация истребитель полкның 3-й авиа эскадрильясының командны ола. Бұл теркипте о жаңқның сонуна қадар ұрыша. 1943 сенесінің 24 август күні капитан Аметхан Султанға Советлер Бірлігінің қараманы унваны Ленин адына орден ве алтын йылдыз медалі берілі. Во время войны я совершил 603 боевых вылета. Сбил 49 самолетов. Раз остался жив, значит, в то время самолеты, на которых я летал, были хорошие. Гвардия майор Аметхан Султан 2-нче алтын йылдыз медалінен 1945 сенесі 29 июнь күні тағдырлене. 2 дефа қараман 1971 сенесі 1 февраль күні Ту-16 учағыны сынаған вақыт әләк ола. Оның ады ве ғалибеге қошқан исесі халқының қатырында әбедейен болынажақтыр. Энвер Аблезис, миллет үшін. Қырымның пайтақтында Краснодар МВД университетінің Ярамадыда çalışқан филиалының 5 жылығына бағышланған тантанылы тізіліш кешірілді. Тедбір черчевесінде университет ребері филиалының оджа ве хадимлері медаль ве фахри яралықларынан мұкафатлады. Байрамда МВД ветеранлары Қырым везерлер шурасы ве Ахмезжет мемориетінің Тимсальжилері Жемхурет Девлет шурасының мебуслары Вешер шурасының хадимлері болынды. Краснодарда ерлешкен МВД университетінің ребері Александр Симоненко қайт еткенлеріне көре, Қырымда çalışқан филиал Ичкі ишлер университетлері ве Ярамадыда Али оқуф юртлары арасында лайық ерін алған. Байрамларындан сон қалған акис седалар кешкен ратлық күнлері Қырым хуртарыжылары 23 янғынны 11 құрылған чалы атышны сөндірділер. Ведағда қалған 3 туристке ярдым еттілер. Бұақта емшес қызметлерінің матбуат идаресінде хабер етілі. 1 майыстан 6 майысқа қадар дағыларда 3 хуртарыжы іші кешірілді. Анда да башқа емшес идарелерінің хадимлері yok, yol қазасыны ақыбеліклеріні yok етмек үшін 15 кере чықышта бұлындылар. Құртарыжыларының ярдымыны 24 инсан алды, олардан 2-сі бала. Азақ денізде Қырым Жемхуриетінің сыныр идарелерінің хадимлері қанунсыз балық авлаған инсанны яхаладылар. Браконьер еді Хуyu районындан Сакена. Оясақ етілген басталарынан балық тұтайды. Сыныржыларының қанун бозыжылар тұтқан вақыт 20 дане қалған балығыны таптылар. Зарар тахминен 70.000 рублені тешкелетті. Браконьерні мемори жеза беклей. Кезлемнің тізімсәлілерінден бірі реконструкция олунажақ. Русияның Девлет экспертиза комитетінің матбуат қызметі білдіргеніне көре, юларны ярылқланув ве дурахал комплекслерінің янылатмасы назарда тұтыла. Трамвай маршруты бойынша тоқтав ерлері де донатылажақ. Анданда башқа беден зайыфылы олған инсанлар ичунде шарайтлер яратылажақ. Ахмезжет шерінде Ахмезжетлі қазақларының 10-й юбилей ат юрышы кечті. Пайтақтымыздың эсас соқақларында 30 атлы кечті. Юрыш ғалебе күннен бағылы қатырлатамыз қазақ өз тедбірлерінен майысының 2-сінде сапун дағында башлаған еділер. Майысының 9-ында қазақлар Ермени базар шерінде етіп кележеклер.
Тешкілячыларының сөзлеріне көре ен ақыр иш атларға тушты. Олар 240 километрні кечмеге кереклер. Айвалар ел бұл месафені муафақиетнен кечелер. Кележек кісене есе ишчирақшылерінен сайысы 100-ге артырылмасы планлаштырыла. Эта патриотическая акция вошла уже в добрую традицию. Казаки идут по населенным пунктам, возлагают цветы к мемориалам погибших освободителей, проводят молебны, общаются с населением, с детьми, что самое важное, прививая тем самым патриотизм и культуру нашу казачью. Ойынлар ерлар ярыш ве рекорд балабанлығында улған жезве. Бақшырай шайрының янында Михязлы шекілде қыдырлес байрамыны қайдеттілер. Мұнда бұтын ярмадамыздан бинлер же инсан топланды. Қырым татарларының майыз байрамыны насыл кечмекні ақта бізім мұғберлеріміз тариф етежек. Байрам милли ойынлар ве музыканен башлана. Қырым татар халқының байлығы бір мейданда тақдим етілемінде керчектенде байрам уйты укумсыре. Мне очень нравится этот праздник. Я очень рада видеть всех односельчан, всех своих крымчан. Всех поздравляю с праздником. Всем здоровья, счастья. Это здорово, ребята, это весело. Ел мында келеміз, бүтін қорантанын, бүтін Қырым татар халқы адет бойынша ел қол тұтып, бұл мерасимге келеміз бе қуанамыз. Айрықта қалдым бұл ойынлардан, жерлардан, чүнки біздің халқымызда да чоқча бойдылы азырландылар бұл байрамға. Оның үшін келecek байрамына да мен инанам ки да чоқча біздің балаларымыз ве arkadaşlarımız iştirak etіп, өз халқыны да байлаштырacak. Балалармен, torunlarмен hepimiz beraber келдік. Sağ olmuş ayттырып Қыдырлес байрамыны өткізгеніңізге. Қырым татарлар Қыдырлес адлы қадами түрки байрамны қайдетелер. Ескіден обар тарла ішлерінің екінленмесіні, язын келмесіні, мақсулдарлығыны, берекетіні ве аманлықны тімсалі еді. Yıllarca bu gelen bir milli bayramdır. Mutlaka biz milletimizden beraber bu bayramı geçirdik ve ebediyen geçirmek gerekir. Çünkü Bu yılı bayramның яны тимсалі yüksекliği 2 metrden ziyade olğan cezve еді. Оны адамларға Millet телеканалы ve Vatan Sidası radyosu takdim etti. Bir musafir için bir kaç bin filcan kavi hazırlandı. Birinci olarak bu kaveden Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov ve Kırım Müslümanlarının muftisi Ajimir Ali Ablayev içip baktılar. Каждого крымтатарского дома встречали или качали чашечкой ароматного каве. Geçken sene dünyanın en balavan fiyesi takdim etilgen еді. Onun üstüne anyane olarak Kırım muftisi bayram timsali olğan kapikni koydu. Қыдырлес Михязлы кешірілемінде musafirler milli yemeklerini aşa baktılar, milli suvenirlerini satın aldılar ve annevi esnaflarına öğrendiler ve adet üzere koy için kureşte öz güçlerini sına baktılar. Gençler için miraklı atraksiyonlar da çalıştı, karuseller, batutlar ve tatlılıklar oldu. Bayramda yarımadamızdan çeşit köşelerinden kelgen binlerce adamlar toplandı. İnsanlar aileleriyle geldiler. Қыдырлес herkesni birleştirdi. Очень праздничная, дружелюбная на самом деле. Очень хорошая аура этого фестиваля. С уважением, здесь все крымчане присутствуют, поэтому слава богу. Всех крымчане, всех национальностей, для всех это праздник. Қырымда Қыдырлес байрамы evvelden de kaydetili еді. Lakin boylem Михязлы şekilde bu bayram tek Kırım Rusya erkenine kirgen son kaydetili başlandı. 5 yıl devamında teşkilatçılar musafirlerini şaşırtalar ve rekordlar koyalar. Bu sene ise ziyaretçilerinin coğrafiyası da kengleşti. Конечно, для нас радостно, что наши соотечественники с Херсонской области ежегодно посещают Қыдырлес, они с нами, они радуются вот солнцу, радуются вот сегодняшнему празднику, который нас еще раз вот сплотил, соединил и дал возможности пообщаться, услышать друг друга. Bayram milletler ara dostluğunu kaveleştiре. Kırım tatar halkının medeniyetini, urf-adetlerini ve özgünlüğünü saklay. Для меня самое главное, самое приятное, что на празднике присутствуют все наши крымчане, абсолютно всех национальностей, всех вероисповеданий. То есть это самое главное в большом, едином, многонациональном Крыму, чтобы мы и все праздники праздновали вместе. Көреміз бек çok insan geldiler. Уже her yıl adamlar çok aşağı. Allah'a çok şükür. Adamlar уже bekliyorlar даже bu bayramını. Şu adamlar bir kuanarlar. Horantan'ya geldiler.
Ну, байрам, бек яшы байрамы кеше. Байрамның сонында санада махсус мусафир Эльбрус Жанмирзоев чыгышта булынды. Окерчектен же жемаатны кубандырды ве ойнатты. Хыдырлес акшамга же кайдетилди. Бутун күн мусафирлерни Кырым татар ижрачылары Хайтарма ве Кырым девлет ансамбльлери кубандырдылар. Байрамга келип олмаганлар үчүн Милlet телеканалында Бутун күн жанлы эфир өткөрүлдү. Мединет вес санатының яш эрбаплары майысының 11-нде Ось ишінің Таврида адлы Бутун Русия тасил форумы башлайжақ. Программа черчевесінде Мединет вес санатының чеші тенешлері оларының сырасында музыкаль, әдеби театр, фольклор, мимар ве дигер ижади саалар хапланып алажақлар. Ақшам белі Дүния ве Русия ижрачыларының иштирагынен шоу программалар бекленілі. Форумда есе Бутун Русиядан келген 18 яшындан 35 яшына же олған 6000-ден зияда медениет ве санат саларында чалышан мутахассислар иштирак етмеге планлаштыралар. Тедбір бұсене октябрьнің 5-не же девам етежек. Кырым татар драма театрында имканлары сынырылы олған балалар чыгышта булынды. Олар Ерджи Гафар ве Айдут Али адлы спектакльны тақдим еттілер. Яш артистлер, профессионал актерлар кыбы ойнадылар. Премьерада зал серджилерінен толу. Озгүн актерлар насыл екен бұны Наджия Исаева біле. Как поет сумасшедший! Ерджи Гафар ве Айдут Али спектаклі кете Кырым татар театрны сағасында бұлыған яш артистлер серджилерінен баш-башына қалдылар. Бу озгүн истидатлары олған актерлар, оларны ич бір шей тоқтатамай. Балалар не арабаларда олғанларына, не физик хүсетлеріне, не де чешіт чыркын лафларға құлақ асалар. Олар жошқынлықнен ве иджат етмеге истекнен толылар. Ахмежитте ерлешкен қоқла театры имканлары сынырлы олған балачықлар үшін хикенедір. Мында балалар не мутахассис режиссерлар, рессам ве саналаштырыcılar çalışалар. Заказывали куклы, изготавливали куклы, декорации, шили костюмы, учили тексты. Это же вы же понимаете, что дети у нас особенные. Очень долго, потому что спектакль не маленький, он идет больше часа. Спектакль Сақатлар бірлешмесінің тешебесінен тешкіл олында. Бұл іште оларға Қырым мұсылманлар діни идариясы де қол тұтты. Бізге böyle bir ibret ola, yani bakınız nasıl insan hayatқа yapışa, nasıl insan hiçbir şeyge bakmayıp, yani o hayatını devam ete ve başka insanlarga da güzel bir tesuratlarını bağışlay. 15 yaşlı Екатерина Алимова театрда 4 yıldan beri çalışan. Bugün o baş kahraman Aygul kraliçesinin yakın dostu, hizmetçi Фатиманың rolünü oynadı. Мне этот спектакль понравился тем, что он учит говорить правду, не обманывать, доверять, потому что от доверия зависит очень многое в жизни. Инна Алейник, яш санаткар Аринанын анасы. Onun bildirgenine göre kızı için teatr haqiqiy quvonch, hech bir spektaklni qachirmay. Перед выступлением, конечно, очень нервничает, а после как бы буря эмоций, говорит, я еще хочу, мы еще будем выступать, я еще хочу, как бы вот это ее очень заряжает. Сақатлық санаға мания дегіл, яш артистлерінің репертуары ел-елдан осе. Келечекте олар тек пайтақта дегілде Русияның башқа регионларында да чықышта болмаға ниет етелер. Наджия Исаева, Ферида Якубова, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Бұл нұқтада айынымыз сонына етін ветеке рус тіліндегі хаберлеріні қачырмаңыз, көрішмек үзре.